We've been in Serbia for just over a day now, and Osjećaj je odličan, u Srbiji smo tek nešto više od jednog dana i već se osjećamo povezano sa ovim mestom i drago nam je što je baš Srbija prva u kojoj je prevedena knjiga. Ovo je knjiga kratkih priča i dao sam i taj naziv jer dok sam pisao i ja sam se selio i to ne samo prostorno, nego je to bilo i emocionalno i mislio sam da na dobar način prenosi kako sam se osjećao. Ne znam koliko je važno da se književnost bavi ovim temama, ali bilo je meni važno. To je ono što je važno za moj život, kroz to sam mogao da se izrazim, ali ove teme su istovremeno i samo prenosnik da se preko njih izrazi ono što je ispod emocije, život. Nisam razmišljao o čitavcima, bilo mi je važno da se povežem sam sa sobom. Mislim da su reality programi jako zanimljivi, vredni i laki za gledanje i u tom smislu oni mogu biti bolji od klasične televizije, od filmova, od knjiga i volim reality programe, a često sam razočaran filmovima i čak i knjigama. I look at my watch and it's 11:30 p.m. A friend I know from my apartment building is sitting across from me.